Hi, ngasisu nungaraba topic kaya ma pudan luxury lo photo meng chamina se ngasi gi adum laba education ga related oiba adum laba topic sing today maju kai noi kanda adom maju hoju sik thana bem lagani Nepal da hoju hoju ma thok liba ising isau haiba tare water and koi gi mud koi gi debris kaya ma sing dei gender ga khongang kaya thong khiba haire badu karam na thor liba no karam khongang sing learna kari amang ta thokro bage haibana sing ba marik chuma thamjage learn adom su tabem lagani saina gi adum laba mama macha khaktana sahi manga sukna khoigi animation ama create tawno naba film ama around 80 minutes book sang ba dum laba animation movie ama laibuk habadagi box office ki revenue da sel asoki matik tan khiba matokaram tan khiba haibada sing ba marik simna thamjagi amadum laksagi hoji mayamna thengnariba uriba hai tare Nepal ga dum laba laibak thiba thodok mioi kayam laikhidaba nuaitaba lamlam kaya dagi country kaya dagi nuaitaba kaya phongdorakpa mating kayam su torpagi pawmam su tabim lagani madu matokam thorok liban habdu thamjagi akoi gi mioi kayam na khanari aduga masi karamna thorok liban haibana sing ko nong targa khoigi iramdam se tholiba isaw asigumba natte hai tare aduga dam ama khoigi thadorokpadagi or dam ama khoi phakaira selakpadagi oiba su natte hai tare masigi causes se kaino hai kanda khoigi Tibet laiba dum laba glacier lake hai tare singdon khoigi Tibet haiba sitabu khoina Nepal China China ba khoigi India ga China ba Himalayan range hai tare masita laiba singsang sing si prithvi gi khwaidi wang singsang sing ak tani mam su thoina khangbiram lagan hai tare Tibet ta laiba dum laba magi singdon da laiba dum laba khoi glacier lake lai glacier unpak mase mapang laiba masita laiba glacier se any without warning hai tare masigi glacier sing burst out tawra kairakba naturally hai tare mathanda kairakpa masijina khoi gi hariba huji thoiba Nepal thoiba hujiki China Nepal border da thoiba hujiki isau si ohelakpani hai tare ana koina film da video da kaida ubu kan da de khoi gi avalanche hai tare ko khoi gi ching khairakpa dagi khoi unpak kayam kaitharakpa khoi map ubiram lagani film da koina akibe masak tu udabi wani reality da lakba kan da de khoi glacier ama un mapak la khoi bal laung kai ba outburst to muga hai to buga hai si masi tharoriba magi energy aduga magi safu force na maram oraga lairiba khoi gi ising ni sarwai tare madugi water level si rise tawraga bal laung khoi gi khoi gi sing maton sida su Himalayan ki khoi gi aduga mem khoi gi sports bu pami business sing hai tare ko adu sports pam da mi pak leram orida haidi mai field tongan bana amani adubu hojuji maroina football amasung khoi cricket na singba mam pangthui hai tare means sports season ni hai tare hoisi India versus khoi gi Sri Lanka ge dum lobatia series kan su pangthui aduna mayam dum enjoy tobirangani enjoy dum tobiu adu lasal pad video siki comment da link ama yauribni changam tung yebiyo sing mato sida su lake kayam lei hai tare glacier gil oiba lake men oina sagalakpa sina su main cause ni hai tare ka hena khoi gi global warming lakpa sagalakpa sina singdon maton singda leiba glacier umpak sin sodorpdagi mahi ji zer center pa hai tare mai center pa matam da sing sidagi center pa matam da lerem liba khoi gi nungjau everything hai tare on debris of mountains hai tare masi puna center aga lakpadagi ka hena sathi basum loba flood se thoi bani hai tare ko amang ta se khoi India gi seliba Ganga river se khoi Gagotrek glacier hairiba madudagi masum khasi katani hai tare glacier digi lak masum khara khatana ni khoi gi paglabu Ganga ipaga semai se adubo hojiki city masum oina drop lagaga turen ama semi bane hai tare ai hojiki mafam si su hai tare adubu amukta da bug launa outburst torpa kha city cam sathirani hai tare adana thoi ba thodok si nan that 26 ki adum laba ayugi pung 9 minute khoi gi nifu hai tare at 40 am sida thokpani phenomenon oina lai se flash floods and khoi mudslide ni hai tare masin marum orga khoi gi mountainous area da lei but koi Nepal Tibet border si puna swept away hai tare samdhagi bani hai tare akoina video da kaida ubuka dodi isam chama loksa macha ma ga malam ngani ko khun kaya ma tar ga lei badum loba aso umfam sing ni hai tare masik sendarak pa yamna ising adagi laingoi dagi rock dagi punsalak selai basina koi gi Lende Kola river valley hai tare mo koi gi adu saibat river si gi mapana ta valley hai tare masi loina mak samdhaga bani pudhaga bani hai tare ko masi lemba village adagi homes aduga infrastructure kayam loin samdhagrabani yamdrabada koi 19 bridges koi thong tarampan henba aduga lambi 40 km gi over road se pumang pudum tungrabani haita adana masigi main cause se hamadun panjakhiba duni masi thoiba disaster se koi gi Himalaya gi leriba mathak ko awang ma saruk sidagi koi part of koi glacier se collapse korakpa bolong namdharakpa koi koi kaitharak outburst torpa tar masina maram orga ising yamla tons of water se haita re ko mathak tagi makhatam center aduga madula remba center ko matamda leramba debris kayama nung adagi nungjau everything mud loina
पुनः सामधर सेंधरपने हाइतार क्या वांगबा मफमदगी सेंधरप इसिंग हाइ कांदा हुजि आउटबर्स्ट थोइबा मीन्स ग्लेशियर काइर मफम से 5200 meters वांगबा मफमदा हाइबा ग्लेशियर से काइरगा मदगी इसिंग पाइदरपने क्या वांग मफमदि पाइदरे यो अवधि मागी लाइबा इसिंग दु यावबा काइंट एनर्जी मागी मोमेंटम से असुकी मतिक साव हाइतार कोइना साथीबदा इसिंग नि मसिन ते तुंबा लेते हाइरिबने को अदना अवांग मसिदगी तारकपा काइंट एनर्जी असुवांग लाकपसिना लरेमलिबा युम infrastructure, roads, bridges, everything samdhagibane pudhagibane haitar adana khwaidagi masida khwaine soiba khoigi saruk se kana kana Nepal kingdom laba Raswa district haiba mafam sini ko masi khoigi Chinese border gi impact thana side south saruk ta leiba khoigi Nepal Chinese China border ni haitar ko jaga ni adana haiba district sigi manung da khoigi Timure adagi Siapuri Basi ka haiba mafam si khwaidagi affected oiba khoi settlement area sing ni अन मसीगी तारीब इसिंग गनो से लोयन मखोई इंडिया फाउन यूरोप कदरी मातनी को कोई ब्रह्मपुत्र से लेबिका से तिबेट बमदगी लागा कोई सांगपो रिवर सी लागा कोई ब्रह्मपुत्र का इंडिया द थोंकी बे वानी सी लाइब बरिंग सिंग तुरेल अमनी हाई तारे को अन इंडिया के सु बिहार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सिंग मफम सिंग लेब कोई वल्नरेबल ओइब जगह सिंग लेब कोई पीपल थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्या मुझे इवैक्यूएट चवे हाई तारे मफम होंदोल इंडिया नो हुजी को तारीब सिंग मांगदब नति समुद्र तमना लाकदरबन इंडिया फॉरकदोइनी हाई तारे को अदना लेब कोई रिवर की वाटर लेवल से खर राइस ओरकपा मसिन मरम ओरगा गंदक काइब तुरेन सिगी पैशन सि तारिबा मियोय कयाम इसिंग साउनो चैथिंग पिरप या हाइबदगी इवैक्यूएट चौरिबनी हुजी से को इंडिया द हुजी हाई तारे अदना हुजी फावबदा मोर देन 390 पीपल से सीरे हाई तारे डायरेक्ट कंफर्म ओइरे अदुगा लिसिंग अमगा सोंगा हेन 1500 हेन बना हुजी मिसिंग रिपोर्ट ओइन लेरी अदुगा हारिबा हुजी नेपाल दा मिसिंग रिपोर्ट लेरिबा मयाम सिगी मनुंगदा इंडिया मचा 177 यूनाइटेड स्टेट्स का 90 ऑस्ट्रेलिया के 34 यूनाइटेड किंगडम की 33 कनाडा के 25 सुमाइना मियोसिंग फॉरेनर कयाम सु यावरी हाइतार अदुबु लाइबक थिबा थौदोकनी अदुना कंट्री कयादगी मतिंग कयामा कोई फाइनेंशियल एड कोई एवरीथिंग कोई एड कया लाई है तारे को कोई इंडिया नसु इंडिया की कईरो मेन ओइना कोई हेल्थ सेक्टर दा हारगना कोई मेडिसिन चिंग कोई सप्लाई पीबा अदुम एवरीथिंग कोई एवरीवेयर एवरी कंट्री दा कोई थोदोक थो मतम इंडिया की हेल्थ रिलेटेड ओइबा पोचे कोई आइटम चिंग डिस्ट्रीब्यूट तौबा मतिंग पांग मसिदि इंडिया की मौसानी है तारे को टोन्स ऑफ मेडिसिन कया मा कोई सप्लाई तौखरे होजी इंडिया नको अदुना हाइजीनिंग बदी मसिगी थोलैबा मेन कोस से करिनो इसिंग इसाउ जिबुदी ग्लेशियर दुबु कोलाप्स तौरप आउटबर्स्ट तौरप कायरपदगिना मैम थमी अदुबु मेन कोस हरफमदि कराइदगिनो मियोइबा अखोइन सिनबा गाक्तने कमाइना उवा यंथतपा अदि चखलेबनीना कोई इंडस्ट्री फैक्टरीज कयाम लिखलकपा हा फॉरेस्ट एरिया कया मांगथरकपा मसिन मम ओरगा ग्लोबल वार्मिंग से लापो गाक्तने ग्रीन हाउस गैसेस कयाम सि मैम नोइ तंबिरमलबा गाक्तने तमबा गाक्तने हेतारे मसिन मर ओरगा लाइब ग्लोबल वार्मिंग सिन मर ओरगा लाइब कोई ग्लेशियर मैम से सौदोरकपा मसिन मेन कोस निको ग्लोबल वार्मिंग सिन मेन कोस ने हेतारे अदुगा ग्लोबल वार्मिंग से कना थोनमनो मियोइबा कोइन थोन नदा सैथेंग है तारे फंगिस मियोइबा कोइना का हेनबदगी है तारे को नेचर सिबो कोइना टॉर्चर तौरबदगी थोरैबा ग्लोबल वार्मिंग सिना मरम ओरगा का हेना सागलकदगी लेरिबा ग्लेशियर सिंग सरुक से उनपाक सिंग से सौदोरपनी मसिदगी आउटबर्स्ट लाकपनी काइरकपनी मसिन मरम ओइगा मसिगी थोइदबा कोइ लाइबक चिबो देपल तोदोसी थोकलिबने है तारे सिमिलर अदुगा नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट कोई टॉपिक ता मायनसु ताबियम लगनी कोई न्यू लाई हाइदना एनिमेशन मूवी अमा कोई मागी टेरिबल एनिमेशन है मागी सेमीबा एनिमेशन प्रेजेंटेशन अदगी बेफेक्स अदगी मागी एवरीथिंग कोई येंगबदा यामना कोई याद्रबा है तारे को सेमीबा एनिमेशन से का हेना कोई येंगबा याद्रबा है तारे मसिदगी मयामना मोक तोमनबदगी कोई ट्रोल तोबिबदगी मियोइ कयाम कमाइ तौबनो हाइना संसलागा कमाइ तौब एनिमेशन होइना मयामना येंगजलकपदगी है तारे को वायरल ओरिबा अदुगा बॉक्स ऑफिस ता पैसा असुकी मतिक तान खरबा थाजदन है तारे अदुम लब मूवी अमा न्यू लाई चाइनीज मूवी नि एनिमेशन नि है तारे को एनिमेटेड एनिमेशन मूवी नि मैम सुताबियम लगनी मसी मतंग थमजके हाइबा मूवी से ममा मसा खक्तना सही मंगा सुपना अखोगी सेमलकपा अदुम लब मूवी अमनी कनामतन पामदबा है तारे अदुबु मतौ करमना चाइनीज की बॉक्स ऑफिस सेंसेशन ओइखिबनो सेने कोई हाइबा फिल्म्स मूवी तुगी कोई इंटीरियर डिजाइनर है तारे को मो लेतबा यादे सिंबो कोई पोजीशन सिंग को जिन यूमेंग हाइबा interior designer with no filmmaking experience amata leitaba adum lo miyoi ama spent 5 years creating an animated film with his mother sei manga si spent toy ni ko arai banati hai tara ko sei manga sukna ma ki apopi mama khaktaga makhoi ani khaktana haiba mayamna pamnadraba khoi gi asigum love animation si sa ki bani hai tara haiba animation sa matam si da ma ki mama na love role sina screen writing ni hai tara magi masanupa gi animation film sida khoi mating pang boy na hai tara aduna haiba
ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯐꯥꯎꯒꯤ writing directing modeling animation adagi editing voice acting and even lorba matam da khoi ending credits kaidana songa piriba mayam to mamam sa khatana tawgi bai tar kanamta yawde ko aduna asuki matik wan honari hai tare ko mayam na pamna da ba oiba taraga su adagi mayam na mok tobi ba dum la animation ma oi taraga su hai ba zin masanu pa sini ko koi gi ahin nung chai khaidana phajana wan honarak pa koi gi second hand computer sing sinaraga hai tare ko aduga live farina mu magi parents sing su masana tawbodo thing de hai tare ai di give up tawna ba to motivate to lak pai tare sigi whole 5 years ana sembal lore after 5 years say sumna haiba movies koi animation movies animated movies sembal lore lore matungda haiba new life harin kauri ba masim koi film se animation movies se koi release tawre tar koi 245 cinema mafam whole sing da tare august hadagi august 5 sida adubu only 236 tickets khaptamak yole numit mapani da pura flop hai tare ko aduga taliba sina only 7169 yuan khaptam hai tare ko suke matik tandre yaudre hai tare adagi mu film sibu film release tawdu hai tare ko swaida sumangai poster ama advertisement ama marketing ama changi hai tare adubu hariba mayam se without any budget without marketing posters no trailer hai tare kamai tawi poster se mo masana ye ga poster se ai mai tawi film kap to fine to dore na ye go na advertise to bai tar mamam sa khatana dum promote to film se kana mati mating lo da bai tar adubu ticket sani chahum khakang yon ki ba 90s ta yon ki ba dum la ba flop salaba miyam na mok to bi ra ba troll to bi ra ba dum la film do kana gumba sakhang da stranger amana madugi movie ki clip chalo thoga online post torok padagi kari kamdau bano haina miyam na prithivi mafam kaya dagi hatare curiosity lak padagi a massive viral ama orakhi bai tar ana miyo bi laibak se ahin no ma khatana or second ama khakta oi bi have to ni ko 9 days lor matung hai tare ko makoi ki film ka screening se no ma mi taruk ki sang average yengam padagi no ma 11959 ki sang da yengi hai tare kape hai tar tawbudi yeng ba sangai dusu kamai taw film no mayam noknari se adagi kayam phajadraba jano kayam na tamthina sema ba animation no aina langtakna ba masiki curiosity sidagi lak ba ngakani hata adubu laiba do sale ni ticket ka ibani ko aduna hoji kedore $200 mukhak changna sem ki badung lo film do ngasi di kedore over 6 million hen tanjale hai tar aduna maha masana sahi manga changna koi with passion ga loina hai tar sema pa adum lo project to koi gi distributor kaya na asmasi ma thini da haraga phumduna tham kha da badum lo ba mina pamna da badum lo film do kumsi sahi gi 2026 asigi di biggest animated hits oide hai tar saina gi aduna live hai base kai sunate hona bu kaladi live adum la pa phoni hai tar makoina mina pamna da taraga su sahi manga sangna hona ru baduna mar moraga with just one stranger with just one clip just posted it online maudagini kaapkribum khogi box office earnings hai tare right guys aduna soibul tension jage noi noi comment drop tobiramu enwa topic kam su pudra lagsagi masigi di matang sida tension